Bratstvo je u 18. kolu prve lige Federacije BiH na domaćem terenu potvrdilo gostujuću pobjedu protiv Veleža i u jednoj dobroj utakmici savladalo Čapljinu sa 3:2. Sa nova 3 boda na svome kontu Bratstvo se popelo za jedno mjesto i na tabeli je sada na 8. mjestu sa 27 bodova. Bratstvu je ovo bila 4. utakmica bez poraza uz 2 ostvarene pobjede i 2 remija. Protiv Čapljine trener domaće ekipe je imao nešto bolje stanje sa igračkim kadrom. Od prve minute u sredini terena zaigrali su Ikanović i Ćosić, Kahrimanović još sanira povredu. Bratstvo je povelo iz prve ozbiljnije situacije pred golom Čapljine. Nakon jednog ubačaja i gužve pred golom Pavlovića lopta dolazi do Hasića koji neometan sa nekih 10 metara dovodi Bratstvo u vođstvo od 1:0. Do kraja poluvremena gosti nisu imali previše prilika pred golom Bratstva koje je mudro kontrolisalo utakmicu i nije dozvoljavalo gostima da ugroze Divkovića. Ovo je bio rezultat prvog poluvremena. U drugi dio se ušlo sa jednom izmjenom u Bratstvu. Ušao je Jaganjac koji već u 48. minuti pogađa za 2:0. Gosti su smanjili na 2:1 u 53. minuti preko Leki, a samo minut kasnije je ponovno 2 razlike, 3:1. Jaganjac je sjajno prošao po lijevoj strani, uposlio Mujkića koji sjajno prima loptu, rješava se čuvara i zakucava loptu iza leđa nemoćnog Pavlovića. U nastavku utakmice Bratstvo imalo dosta prostora da kroz kontre ili polukontre poveća vojstvo. Zato su gosti prvo zaprijetili preko kapitena Rodina u 78. minuti, te u 89. i smanjili na 3:2, što je bio i konačan ishod susreta. Veoma bitna pobjeda Bratstva i sada bez bilo kakvog opterećenja mogu mirno u nastavak sezone.